Eto bumalik for eto na ating mga kandidato sa pagkapanawang Pangulo. Eto Bongbong Marcos, Leni Robredo, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Faisal Manggodato, Ernesto Abella, Joey Montemayor, Leo Didi Guzman, Roberto Gonzales. Eto pa sa pagkapanawang Pangulo, Sara Duterte, Tito Soto, Kiko Pangilinan, Doc Biliong, Lito Atienza, Manny S.D. Lopez, Sir Walden Bello, Riza Lito David, Carlos Sarapio. Sa pagkasenador, Rapi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Chis Escudero, Mark Villar, Nick Zubiri, Sherwin Gatchalian, Jojo Binay, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Risa Ontiveros, Robin Padilla, JV Ejercito, Richard Gordon, Herbert Bautista, Gringo Honasan, Harry Roque, Guillermo Ilazar, Antonio Trillanes IV, Gibo Chodoro, Alex Lacson, Mary Colmenares, Astria Pimentel, Laya de Lima, Larry Gadon, Francis Leo Marcos, Chel Jokno, Rondante Marcoleta, Jopet Sison, Monsor de Lazario, Melche Chavez, Silvestre Bello, Salvador Panelo, Manny Piñol, Kurt Belita, Samira Gotok. Okay, tapos na. Ito.